Hebrew som lekhan gugna tampi ken hi sim chengna ferism sakaseka hi ferism chi chengna pathian evidentiam proofiam ke reason ham ngai lo azia kai le ki proof zo seng lo di manin wai tung to ni na nagin tak pen gin na tung to na pom di sang di che ya yaidan gin na pen ai ke le yaidan ngai dan pen diki chi chengna skepticism te to iki khian nam lo hi azia kai le hi ya skepticism ten pathian lo hi achiwa azia kai le pathian lam ki proof zo seng lo ri hi manina wai tung to ni na pathian lo hi achiu hi wai dan ge na ferism ten le pathian mi chi pen approve pen gen seng lo di ai ke ki pe seng lo di hi manin wai tung to ni na igen na ma in pathian hi chini ichi chengina ya hi ngai dan ki bang himale conclusion ki bang lo hi wai jek takin ferism bible to ki tuak ma ya ki tuak lo azia kai le jesu ma mai na sia thono na hi chi aging tak thena ri una Acts chapter 1 verse 3 proof apia a wai tung to ni na anung zui ten aging tawi jesu ma mai na proof evidence alang sakai kunsilo ina Luke gospel look at jangina Luke ma mai na ya Theophilus adingina agin ta theina dingina proof apia hi hiya Lukaina Theophilus thei siam theina dingina hiai hichin again chiana amasa ina hiai pen amok na ka gel hilo ka su ta chia wai zo chengina mi amute ma kyanga pan kahon la kahon gila hi chi again chiana hiai banggen na eyewitness account first hand account ya pata la apwa to mo kilo why evidence apia a proof apia why tung to na Theophilus kyanga hiai ging tain chei wai jakini bible na gen no pi hiai ya pathian chi pen naging tak jaka hi kia evidence le proof ton te ai ke le reason tung to na hiai chi chian taka mu the hi chei zo ponging tak di hi chi pa lo hi atomin gen le gin na tung to ni pathian inaya amak lama kaliswana himale igin tak ziaka pathian chi na hilawai